l'obra La nena dels pardals. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. El 5 de desembre, a 5:15 de la tarda, el Teatre de Lloret va acollir l'obra La nena dels pardals, de la companyia Teatre al Detall, amb la música del grup La Tresca i la Verdesca. L'obra musical va tenir una gran acollida per part de tot el públic, tant pels infants com pels adults. Una història que va emocionar tots els assistents i que no va deixar ningú indiferent. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.